Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho murigeria nigora se chingaki hase mesa ya korwa Ensoko chinsa isato asobo tukobega we 20 asomutinyo gatano gatatu makoyega bwechiri bubere 20 na mwancho nkoro kwa Clinton Ndigi aseri baga yabeti mwingema ya kumbata se korwa se studio ya kabere twagosabiro karanse kwa benento kurbano oika omweria mesa ya korwa Ensoko chinsa isato achakirebo. Karibu sana mwanchu murigeria vaona botko bwarero togochaka no roboti rokobwatia umusai oyomo w'emyaka igatwa uyuru murundi epikipiki ogotebekana gukora emirimo ya echinga kicha butuko nigo aitwa n'abantu batamanyire goika gusira obogima bwaye maiga yogotebekana kumwibero musubati oyomo emambieri tukoria rero asensemo ya Nyankongo egotoka se ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii korengana na kirori abo basangane getasene kigagia Ensoko TV nigo bakwenekia umusa oyo kurwa sensemo ya Magombo egotoke bunge ya Kitutu Masaba ime county ya Nyamira nigakageire goikirania gakorekyo yokomwibero musubati oyo gwetane chibese chiribu 10 korende obwatwa hekero hanyara ko bakagotema gutama hasaito wika gusiro bagima bwaye nonyanabo nigo bana bamenye benseme yo bayimurunganeiria komentakana kwibikore byoboibi bwechisimi hamone bintu binde bikebike akoboria umugambi bwenseme yo kubatingeria oborendi na serikali ya county ya Kisii kobeka chitaya elyo gukora umuchando buno yo asama tukale bosio muri kitopetu el machini namange Omusawo yomo bw'emyaka yigatwa nigakagire goito n'abanyakinyora bwarengino borobotinde mambere tukuria rero asensemo ya Nyangongo ensemo ya ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South nigo agokera kobo muibu bwesimi yomoteja habugore chabrit kuri igoro tuliamshwa na nduru na mayowe alafu kutoka nje tukapata ni mwizi ambaye amefumaniwa alikuwa amefumaniwa na inaitwa mob justice. Aliweza kupigwa, baadaye aliweza kufariki hapa, na ni jambo ambalo limekuwa likiripotiwa katika eneo hili la Nyangongo, hususan hapa eneo la Nyangongo Nyambera kuna wizi ambao umekuwa ukiendelea. Kuringana na kirori nego bakwero comments kana kubikoro ebibo bosaria muno bwibi asenseme yo matuka mange hivi wezi amekuwa akikuja kama mimi kwangu alikujanga akanibianga. So tumekuwa na hiyo kazi ya wizi, kila siku tunaibua masimu toka kwa nyumba, dirisha zinavunjwa. Kulingana na ambapo minongono ambayo tuliweza kupata ni kuwa alikuwa amebeba mteja, ni mtu wa bodaboda, kisha baada ya kuweza kumfikisha mahali ambapo alikuwa amemfikisha akaweza kumuibia ama akaweza kumkaba shingo na kumnyang'anya simu pamoja na begi ambalo alikuwa nalo. Kinyole kini cyane auto kuwasiana kumanya abantu magosa sagotokera murabona yabeire rero muntu atwagire goiterwa muntu garwetare ande garenge gutama ubwate onya uhuriro muntu ebintu urenge koyanda bukimanga ande oirana akara amurire bintu ogenda pake stage oyo mubwati ko stage ajiko kumanyirwa oyo mubwati ayo ure bintu ogenda pake stage bamonyoraro umanya gutama Omusa oyo ogotebekana kobo murundi bw'epigipigi egotebekana akurwa sensemo ya Magombo ime bunge ya Kitutu Masaba county Nyamira abwasakagira kogende epigipigi etari yaye ime omucho bosongo saba saibona babori wowe tanga koro gwikirania bikoro bune byo bosari aho baje kumukorera aho bamukora baro muntu bamahidi ngambantu kera mbali bamubwati kuri stage ande no mwana moke utaranyuma asobo gekarale Magombo ruguru ona gutukaga nande ngane stage agutuka nande none stage abe stage mbatuka ninga tari kobera stage tari station ndiaro yagutuka rase biasara byabutuko mono nande bibi nsakinde tegie yaye nechi bakagusaba batumia butuko
lakini ajara magoso etabwana tina na abana bake nyendi yari konyarekana abana batima itinga kibara tangwe mba kore biasara bya butuko niko bona abanyakinyora abo baruro kubore gocha somugambi bwensemeyo kubabekera oburendi boisaine nabo yukoboria serikali ya kaunti ya Kisii kubabekera chitaya ili gukora bikora bune bya matukare busio. Kwa hivyo tunaomba sana kwa serikali hususan kwa chief aweze angalau kuweza kuimarisha usalama hapa, na vile vile kama gavana wa kaunti ya Kisii ataweza hii barabara aweke street lights kama 2 hivi ama 3 ili tuweze usalama uweze kuimarika. Kuripoteria Ensuko TV kurega Nyangongo nsemo yebunge kitutu cha South County ya Kisii Chepethuel Machin. Tuskabusyo mwancho murigereria ebikore byogotachirwanse kwa abana abake nigo bigendote kwene kiwase chinsemo au ime county ya Nyamira nigo bona kwene kiwa chinga Kenya gitaria na le county yo hegendote kuri kebikore gwikabine asekira eiki abwase bonega kore kya wangoiga kenegetie umwana oyomo hanyatuko bakagusira obugima bwaye gwetera sogosariwa abigo yonde nigagendote kurwandira obugima bwaye hase enyagitaria na ime county ya Nyamira asese yeye nonya eserikali nabarai nebyombe au byabeire bigwesoke teneni asejo kugikaria ngane yiga kurende nabona ende eroro ninki getarikiraniwa ne serikali amo nabantu au Mulikito Vincent Monda na mulikira roboti rwa senchira yubikirana. Nikapata mtu amenishika macho na mdomo akashika shingo, siwezi kupiga nduru. Sasa mimi naenda kwa toroka, sasa mimi naenda kwa mke nikapata niko kwa mstuni. Nomugano bwoko gosakuru kaunti ya Nyamira ekero umwana umunyaruka bwa myaka 5 nebero kurukwa Joy kurende taliro alio litalia elia Butambe kare wodi asenya gitalia nene ye kaunti ya Nyamira kagendete kurwanira ubugima bwaye magayo gotachirwense no musacha ekekoreke nigo gikumonalia Joy jinsa isano ne mochamugaso chingakinga na koroyo bumenyete nere amutumira senyomba yo bonchiriria ile kurusi ni basi kigancha kia M-Pesa na kukoira nanga agaika gakoleire kebeke. Nikafika nyumbani shaka nituma Zai nituma nikapata mtu alinifunga macho na mdomo akashika shingo, siwezi kupiga nduru. Sasa mimi naenda kwa toroka, sasa mimi naenda kwa mke nikapata niko kwa mstuni. Nikaenda nikampata amejifunga kitambaa ya white, amevaa shati ya red, amevaa long ya purple. Nikaenda nilifanya tabia mbaya, karudi nyumbani nikaambia shosho ngina kuru kagendete kuyiria marigasi gitanda Kenya gitari nigakoroke bunenganiye nigo yiranirie ng'enang'eni yacho igochemagega umwana boiga atebire bwirwe tasi chisemi na boiga komokonya segasi yenka. Mtoto akaniambia sasa wacha nikwambie ukweli, nilipata mtu anajifunika kichwa akanifanyia vitu mbaya, lakini nilimuzika manguo nikamuzika na viatu, lakini kwenda kwa kichwa alijifunika. Na hiyo mtu alienda upande uwe samba. Sasa nikashindwa hii ni nini? Sasa mimi nashangaa hii ni tabu gani? Mimi nawajiwa watoto na kuna watoto wengine wadogo niliwajiwa. Mimi nachunga hii watoto. Sasa mnisaidie. Mimi nalia. Hii ni tabu nyingine mimi niko nayo mbaya. Nega kole kiasugumira abanyagitari bakorage byara bororo wetera bune bikorwa ebi niko bikorekana kire iki muna bokonya gukiasenya gitari ne kaunti ya Nyamira. Oyo n'umunyagitari munene asenya gitari ne kaunti ya Nyamira Daktari Angela Ogendi. Wono no mutinyo yo elirega twanyorere cases nyingi sana abana bagusarigu abana be myaka emeke mono buna ewiki eliarete twabwata omwana o 5 years twatemete kumurwanirira obogima akababuya lakini kesi yakinkerikia moisonde naro twanyorete omwana o 7 years nerusaletigu banyagitari twatemete bwakitieta kumurwanirira obogima bwae no ali ward badagendrete no kurwaligo nande wiki nere omwana omomura nera aretu bwe myaka ene nera alenge sodomized kusaba abayiboli baito kaba careful tafadhali na abana gasi emogo tuma abana butuko konya abana chipara boirite boka tafadhali tigatobe careful na abana baito nonye nigo ine kambini muwakilishi baba subati kure kaunti Nyamira omusikeje rusha mumanyi abairega gotena stengo na kogikeria bororo asemisangirikano ya ile ya Butambe yo gosire binyoro kurindira mangana babegwa babairire koba echeche amangana atusarekeire pi ekyana kirarituko ebisa byandete kukina kirarituko seitoma abana baito abake abamura na abaiseke bano lera basaza babiri sinangao ngabakari ko sodomais ebyane bimura muna bane kwikiye
ritiko amang'ana aya kagendete konya kugikiriwa gwika abantu becoki na kubwaterana iri gukwanira ebikoro ebi katika murangi tokonyora abantu bunabwo bona batomereri buna abayibi b'ekyombe etugutangirana n'ekyombe tukulikia abayibi gose n'abayibi bakusalia abana baitu boona muroche tukubatiga gose tubatangirane batangiranu kabisa tiga tubatebina kamuranze mukipatikana ekiagara bana mwatoire obwaba kamuranze konya abana baitu tubwatereri tonyora basalia abo gose ntokonya egesaku nchiro ebintu bune bigokoreka ase ekenyoro ntobasa gotubera bintu ase ekenyoro tige ebintu ebi ekupeupe na litora nyare gokonya abantu buna batiga babwatu abantu buna bakora into ebyo obunyama nje tinenge tisemba nalete wanafaa kuishi because these are animals abana abanyama kero muntu okubwata omwana bw'emyaka 5 nkiorengerereti abantu buna batiga basibu for life Intuntole ready kwecho monta aletero mwana nyagitali kwa nambaka kotini to defend egente kembako omusibwa omonto yabwatu no nabagambi tiga ko handle ekesi ekenkali omonto tigairu kotini tigasibu tigente gegete ko handle kukinyumbani ise nchabu no bakoleta odifile yoyo kiagamberunka next na ndogendo yonde nanda bana bango konya bambukeli umbako burwaire Nonye serikali kebegeta machiko ayarengete kwa nekabuna ngotangware ibikorwa bingabune ebi enamba nera sega tito iyo yacholde gotategarari ichiko na kwenda gwikirania ibikorwa bingabune ebi bono nekerero gocha serikali nabo ige byombe biri asega tito ebi bikwane kya kwegera obwane bw'abantu byone kibuna abantu aba barusi gwa sega tito na korirwe gatambokero egetindikeri ichiko Vincent Monda Ensoko TV akaunti ya Nyamira Tokoska wasio mwanchu murigeria asekeri kia rokandra no korenta obomo bumogichora ni gobono engineer James Kemoni hoyo okurense mo yabogichora atebirenga ni goba atwara chinkwana no mukonyi bo governor se county ya Nyamira James Gesami ase korengana na Kemoni atebirenga Gesami oanchiranire kwene kia area nkenko imukireri chiko ni garingi ko yakwana iga ensemo ya Mongolisi egotoke bunge West Mogirango emi county ya Nyamira ekera twarege karo ne nyomba ya Mwasangara ni gobono ekerekyo atebirenga nigagochia kubeka emeroberio yokwanekia amagendro onye abananchi bagochikomwali bagario kora account yo Murikito Steven Nyarikembunde namange Munentere yemo yukuriya chinguru nabo igo kogendera gosangereria ibirengererio ao nabo igo kubeka chinyomba amo yukuriye kiro kyobugabana se county ya Nyamira engineer James Ongera Kemoni igo ritkoria rero asenga ya Mongolisi ase wodi ya bogichore bunge ya West Mogrango ime Nyamira aumerana ne nyomba ya Mwasagara ka ukwanekere kyo Kemoni ni gatebirenga omokonyi b'umugabana wa Nyamira Dr. James Gesami nigantiranire gocha gosire ganga yayo kuriye kiro ky'obugabana Maite Honorable Dr. Ondicho James Gesami nekimo ko mate yobo kwani ya maigae no musani ono monene tuabere tugo kwanerana tuatebire bogchora nainde bono tuli chukurwana esegie go tugwa kerunze nyamen ngomo nyuwete hotebire area nke enererale reimbo kirichoki ngomo igwete Wazeni unaende moja kotewa mo mboba okora fresh blood hawanto wa minto lakini ende naenda abande baro nyuwete bakale kwenda bamode karati mwana uli bado ka ukwanekerekyo engineer James Ongera Kemoni igekerekyo asabira bagichora gochi chamo nabo igumunyamira gochi chamo na kubeka abarayi babwata marabisi igendo to kwana no bobo bwombo gichora na abanyamira bonsipi igo na abanangeria bana ba minto batebi kubulinde kero kyobogabana kujakera buya korukate akobia na kwanire chinyomba chetu chinyinge ngajakera mwakonge nyombe linduete na kwanire tabanyamoro bali ba minto ba baruete nyombeli elienene nduete na jirero Mwansagara gomera nande na bamunuru ba minto chinza chinde gomera nande na bande bande wiki egocha tokori nyomba chetu isan Kemoni nigekere kyagendere gosingiranga karairo borayi nigarache okorane chinsemo chionsi ochakero mugichoro mwabo omukonyi bw'omugabana Dr. James Gesami nabo igono mugabana wa Bisi Moskamos Nyaribo hama yali akolero mwako mintos otigireri
lietaligia ase Nyamira na historia nengia nje naende to ina nyasago to borai ninkole negasi neramo naende ninteme kumulinda no mwana ominto igo mona kuobwa no yo mugakanya libo ni mulinde kiagara ina maskania ya nere ntu amwete gasi lakini bono ngoma de itora aende bwojeka abero kitomulinde koruka arore bintu na biko koru na mutumire suka nara mwenda na mukwa na muboli mwakando kwara Nyamira na ya chenjiri nari suka ria tatire nigekire kiasabire ng'a nerebia kurunga muno mogichora achichamo na atige kubaga chikura erio ububui bochichenka gochikura chine ngakichi mochikora mase umura yori orekerogo na maitese ensara ira moite koru omanyire ensara koru bogichora mongoli isime nerera mutange kuirana Nyamira. Stephen Nyarikimune, Ensoko TV, Mongolisi, Bogichora West Mogrango, County ya Nyamira. Mutendere w'abasubati kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanyi niko bona mochiri abamere bae bagisiasa abo bagoteba ng'ata goika asete basukuriye kero kyo gavana asobo choryo bonene umwaka gocha Jerusha nigate biringani gabamere bae banyar ko baba gotiga emerobirio yoko musereria tagisiasa asekerekyo hakwaneire igoro yesiro yeria kubwatu gocha soko basira bananchi kurwase county yo gwetera sekegancha kya kyangaf asebono hakwaneire obuyabo koba ase serikali kogendra konyora amagendro nigarengi koya kwaniga se skuru ya Gesebei kutoka se wodi ya Nyansiongo ebunge ya Borabu ime county ya Nyamira. Abantu bali batata kuwa boire mokungu mokale batatu mokungu okanyile bali ko yiti kwa tiro bogabana ena mokali kwe ino mokabogata kare abantu baminto Nitazama kwa nyarete 2027 mnamo kungu motana okobe gavana ya Nyamira na imena rata meingana Nigaka mko kwa watu wangu sana ramu za kurudi propaganda mnamo kungu hii mpiga inuka motore na akuli kiri barati kwa rani nimetio moto wakati kwa rani nimetiana ulio kwa na roho kasite ikaya disaru leo niwe ni waya lazima mama awe kwa bana akera moko na rabu kwa na batevinga kuna mwana ino moko mugende usiongea juu ya mama waadana na mimi wewe ndio kwa na ramonda na nini ndio hata leo ndio na ndo bana yanaita kukwanera sisi kama boda boda your excellence leo nimeona umepatia Nyandoji very stage unawapatia pesa CPO na wapatia katika boda boda ile rekodi niko nayo kwa ofisi today you are assisting to ukiwapatia leo utakuwa umesaidia zaidi ya stage 202 hiyo na kufulia kofia na kwa hiyo mambo wekana na rumo ngina ese county ile ya Nyamira ngipa okonyo stage 202 sisi kama vijana wa Kisii na Nyamira kwa njia yoyote lazima tutamuunga mkono kiongozi wa taifa Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Tunasema wale makabila washinde. Toska bose mwancho murigaria ababwatani aboboigo bari nekerenga giokorigia hebirogo ao bege siasa sobochoryo bane bore bosio mwako gocha niko baesokirie na kumocha chisegi no gusaga no kukwa enegetigwe hase county ya Homa Bay haso musangarekano ge siasa bwensemo ya Linda Mwananchi litukuria Jumapili okwana ime county ya Nairobi habara yabo baragwa na Jori Momogi oyokurandira ekerogo kyobo jumba sensemo ya Ugenya niko bono bagi keire egekore kyogosaga no kwa barai na boigo abananchi abagikana semesangerekano ya siasa Mulikitoli net Nyambane na Manke. Na laani kitendo ambacho kilifanyika kule Homa Bay na pia tumesema kwamba pole sana kwa wanahabari na vituo vya habari kwa sababu pia nyinyi mliumia kule Homa Bay.
Eyo nenkwana kurwa ase ababwatani balinda mwananchi ase batebire chiburaburu cyanikiwa ase county ya Homa Bay nigo chiasegetetwe n'abanyanyimbo nabo igo abaraibense meyo. Arrived in Homa Bay town at around 2 a.m. in the morning, and we met goons at the foresight along Rodi Homa Bay Road. There were policemen in front of us who helped us maneuver to the town. But nonetheless, those are incidents that have happened. One thing that stands, that is forthright, that goons were mobilized to attack the leaders of Linda Mwananchi who were coming for the rally in Homa Bay. That is one thing that is in the public domain. First of all, allow me condemn in the strongest terms possible the acts of goonism, backwardness, and barbarism that was meted on our caravan in Homa Bay County. We condemn the escalating political intolerance, violence, incitement, and the use of organized groups to intimidate, threaten, and disrupt the rights and freedoms of our members and Kenyans at large. Korengana na babwatani abo baereire chintunda babeire bagusaganwa chinga kibare ase mesangirikano ya siasa ibatebire yabeire gegusegetwa kurwa ase serikali. Over the past 2 months, we have documented a series of incidents specifically targeting Linda Mwananchi leaders and supporters. On 3rd July 2026, a Linda Mwananchi convoy was attacked in Keumbu, Kisii County. The attack resulted in the death of Vincent Osiemo, popularly known as Mapinduzi. On 12th July 2026, a Linda Mwananchi rally in Nyahururu was disrupted. Nigo barure okuboria gochia ase ebyombe bigokora butuki kwenekia abaraibaria basegetete chiburaburu echonko imukirirwa baregetambukiro enkwane yo nigo yachire amatuka make maiga y'omubunge Homa Bay Town Peter Kaluma gutuguterare na goteba buna omurai bwense omukuru Uhuru Kenyatta nere ogosira ebibage ebyo bigokora obosaria. Polisi inasemekana kwamba pia walikuwa kati wa wale ambao walikuwa wanarusha mawe. Ni kitu ambacho si kizuri, na tumesema kwamba wakati wa IPOA inafaa ije na itusaidie ili tujue wale polisi ambao walifanya kazi hii angalau wachukuliwe hatua. To DCI tunaomba ya kwamba kuna wale ambao majina haya yametajwa. Mmoja wao ni Gladys Nyasuna Wanga, Peter Opondo Kaluma, Ogindo, the MCA, majina haya yametajwa. Tunaomba ya kwamba inafaa wachukuliwe hatua, waende waandike lile ambao wanajua kuhusiana na ile vurugu ambayo ilifanyika kule Homa Bay. There is a sitting MP who was heard saying that ukiwaona pita now. And if in the event that we have such reckless statements and then it gets to a point that venye walionekana walipitwa now, that's now a criminal offense because there was intention and then there was the actual action. The loss of lives, attacks against civilians and security officers, destruction of property, and the growing use of inflammatory and divisive, rhetoric and deeply disturbing and wholly unacceptable in a constitutional democracy like Kenya. That violence and the 16th August rally was solely funded by President Uhuru Kenyatta. To undertake that violence, Honorable Governor James Orengo, Babu Owino, recruited very dangerous criminals. Koripoteria Ensoko TV kurwa ase kaunti ya Nairobi, erietariane Linet Nyambane.
Toskabo sio mwanchumo rigereria umo konyu bumarabi kya magia Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigo bono harokirio okobwa kwaye kubwetekana no kuboro kuborendi asama tukabwanga gasemesangerekano gesiasa sia rokandre uturbanigwa negati yabasaye hasebono aruro kuboye gochia serikali ne bitabo byonsi byoborendi binyara ko babikwanekya kubanekeria abakenya oborendi bosio obochorio bonene muske Matiang'i nigaringiko yakwanaiga hasense moyo bunge Imenti South county ya Meru ekero aikera na engora ya ego chia sia Matiang'i gusira Patrick Kigore Matiang'i uyo nyara kobaka gwikira na sense meyo negati yabarai umurai wiki magia PNU Peter Munya na bwigo mo senator we county ya Meru Katuri Murungi negati abande nigo bono barure okoboria hasoko gonya kororo gukwenekiwa kwa muremba segati abana inchi bosio bubochoria bonana in country to see the things we saw in Homa Bay last weekend and what we are seeing in our towns is unbelievable. The level of crime and goonism in this country is shocking. Mheshimiwa Kadhuri, waambie wale wenzako kwa serikali. Kenya is a peaceful country. Uhuru Kenyatta handed over a peaceful country and we have been very peaceful. Na siasa is not a good enough reason for us to kill each other. Na let the government be government, because ukiona mimi saa ingine ninashangaa, you think you are watching a movie. 80 people are distributing publicly na wanapeana panga eti imekamatwa kwa video, na sio panga ya kwenda kuvieka nyasi ama nepia grass ya ng'ombe, panga ya kwenda kuua Wakenya wengine. Tuko na serikali kweli? Because for serious people like myself and Peter Munya and serious managers, because I consider myself as a very serious manager, mimi siwezi kuamuka asubuhi nivae suti kwenda huko njiani kujiita kiongozi leading a country where what the people are distributing pangas to kill each other. Hii mambo ni aibu. These are the issues, reasons why we are seeking leadership, so that we can correct some of these things that have happened in our country. Tukae pamoja, even when we have differences, my brother senator, we execute them peacefully. Na kazi kikushinda, I mean, you are not the first one to fail as a government. Serikali zimeshindwa, unaweza kukubali, we had good intentions, lakini kazi ikakuwa ngumu kidogo. Kujeni akina Matiang'i, ndio mnaelewa hii kitu, muendelee nayo mbele. Na sisi tuendelee bila vita na mtu yeyote. Ama namna gani wananchi? Namna hiyo tu. Na tutaendelea na tutaheshimiana. Sisi hatuna mambo mingi, ni kazi tu. 2 years in, you will be shocked. You won't believe it's the same country. Tutakuwa tumebadilisha, education will be back to where we had it. Mama, you will have Linda Mama back in hospitals. This confusion you are seeing will be cleared. And when we are in responsible authority, you will not hear the word goon. Toskabo sio mwanchumo rigeria hegati abaraya bako koboke serikali ya Kenya Kwanza bakuragwa no monagaribu bunge enene Mheshimiwa Moses Wetangula umuraibu abarabanga se bunge Senate Aaron Cheruiyot tomokonye bene bo muraibu ense Farouk Kibet governor we county ya Narok Patrick Ole Ntutu negati abaraibande nigo bagendereire kwegerera emiroberio ya serikali ase emiroberio yo kubasira bananchi kwegendereria hase ensemo ya Narok North na boigo ensemo ya bunge ya Likuyani bagukwa na chinga kecho nigo bona abarayabo batuguteirare siasa choko baga abananchi hase babodri abarai bagendie siasa chamagendro na bwiko kwenekya abananchi bonsi nkobwatira ni babare asobarai. Demokrasia, wewe kama mtu binafsi hauna haki yoyote ya kuambia watu kwamba lazima mfuate mrengo hii, lazima mfuate mrengo hii. Wewe kuja uza sera yako, uza agenda yako, wananchi waamue ni wapi watafanya nini, wataenda. Lakini huwezi lazimisha watu wafuate chama yako. Sasa wewe Rigathi Gachagua anakuambia wachana na kulazimisha watu watembee laini moja. Kama watu wanataka kuuza hata chama chetu cha Ford Kenya, tunazenda tuuze wapi? Kule kwa mlima. Sina mna hiyo. Tumefika tu pale kama huko kwa foleni unaenda kwa daktari, wakimaliza wa mbele wakisema next ni wewe. Alafu mnataka turudi tuanzie nyuma tena. Mimi nawaomba watu wangu tutembee safari na njia mzuri ambaye imenyooka kuingia katika uongozi ni kupitia support yetu kwa Rais William Ruto. Tuko serikali. Mimi mtoto wenu niko namba 3 kwa serikali. Alafu mtu anakuambia toka tuende tutafute serikali. Serikali gani mnaenda kutafuta na tuko katika serikali?
Nataka kwenda mbali, lazima tutembee pamoja. Ukiwa Mluya, ukiwa Mkale hapa, kuna Wakikuyu hapa, jamii zote za Kenya. Wale watu wanaeneza ukabila kutoka kule Mount Kenya hawajui shida ya Mkikuyu mwenye anakaa Likuyani. Wewe ukikaa hapa ujivunie kuwa mwananchi wa hapa, upendane na watu. Nataka mrudie hiyo, msisahau. Mtasahau William Ruto akitoka, mnataka utawala ije Western Kenya. Wale wanapinga washindwe ama asishindwe, Mkabila ashindwe asishindwe, yule anahubiri chuki aende asiende. Hebu muonesheni namna hii aende ule mtu kabisa. Asante. Mwanchumurigeria abo notoika homwerio asemesa yama yakuru ensoko chinsa isatobo tukobwaro chidaika 30 chapto kirigoro ye chinsa isatonche nkoruko Clinton Ondigi aseri bagari ya Felistas Kabendi Barnabas Ondari na boigo Kelvin Mogoi kurasa studio ya Kabere bani kyamaro gine chibi chango chara senchirengia to ko gandro tu arobot kobia boigo gendra kwegokya nemero biria gendra ta sembeo ye ensoko TV nyasai ka wanchanande tomira na sembeo.